abwithitie nonto bwa makarika ya maingi yarayonekete kwithira yarito kwithira bataita skuru chia senior secondary unto bura mwarimu munene wa skuru nonekete kwithira kiambararia na akiuga ati oninyethira skuru ibaraitwa nyamana jana ya 50 ya kwithira bakiandikithia aritwa ba mwaka gitene kaibo ambite kwithira bakiandikithia aritwa mana ya 340. Pia tumefurahia as a sub-county security committee nyuma yao kuwatanira na kujuria abumwe bobura baithirito bakira anto ibathina mbena kuthingatiria gutigira ana abonthe muno babaruthite grade 9 bakuthongira grade 10 na ara indi barikitie na uchanga na kuleta akana akamwe cukuru ya mlilini kenda kathina mbena kuthoma. Mama yake yako hospitali saa hizi vile tunapoongea na amekaa karibu wiki mbili kule. So mimi na timu yangu tukaketi chini, tukaweka vichwa pamoja, tukaona kwamba ile pesa inahitajika ni slightly above 20,000. Tukaweza kujanga na vile mnaona siku ya leo tumefanikiwa, tukaweza ku raise hiyo amount yote. Fees tumelipa, uniform amelibiwa. Baiko jagira ati muritojo akathina mbena kuthoma mwanka athirie cukuru bariuga bena mitaratarira barikitie na gwikira no amwe no gubeko jagira kinya cukuru eno etikwe kuona arito bonthe barabara batiri kwithira bakuthungira cukuru na grade 10 ta cukuru ira ingi mwanya amwanya. Tutawasiliana na ofisi ya mheshimiwa mbunge ambaye amekuwa na msaada mkubwa pia kwa shule za sehemu hii. Mimi ni mgeni lakini vile nimeambiwa anasaidia wanafunzi wengi kupitia kwa bursaries. Kwa hivyo yeye mwanafunzi huyu atakuwa mmoja wa wale ambao watakuwa wameingizwa katika ile hazina yake ya kusaidia ili aweze kuendelea kimasomo. Wangeweza kutusaidia hii wakati sababu najua mwanafunzi ni mgeni hajaweza kuingia kwa ile system ya kupata ile pesa ya CDF. Lakini vile tunapoendelea CDF wametupromise kwamba in future as from second term tutakuwa tumehand over kwao. Na sisi tunapo hand over kwao sisi tumejitoa kabisa. Tuko pamoja na you'll be monitoring. Shule yangu mpaka sasa kama shule zingine katika jamhuri yetu zinashinda ya kufikia kiwango cha wanafunzi ambao ilikuwa inadhania ama imewekewa. Kama kwetu hapa sasa tulikuwa tunatarajia tutapata wanafunzi 450. Ndiko kiwango ambacho tumewekewa na Wizara ya Elimu. Lakini kufikia sasa yeye atakuwa mwanafunzi wa 340. Mambo ya transition kwa secondary school. Tuko na wanafunzi wengi ambao waliperform vizuri na wana uwezo wa kujimudu kwenda kuendelea na masomo yao. Wakati tunafanya kazi kama hii hatufanyi kutafuta sifa ama that popularity. What we want ni ile mambo ya kuhakikisha kwamba tunasaidia mahali tunaweza. Ile ningependa kuambia watu wengine ili manenjasi wenzangu tusione mtoto wako kule tunyamase, tusione shida iko kule tunyamase, msiwase watoto kama huyu alikuwa na max mzuri apotelee huko, tulilie serikali itatusikiza. Kumegebe North, Petan Class, Chabare. Mwendeithili orani MCO wa Diakithini orani mutongeria wa Baraka imbungeni ya kaunti ya Meru na tumireti ati minista wa Karibu Ndene na wathani bo matura Kipchumba Murkomen na riketi ya kwithira gitumiria operation yokaria miankene ya kaunti ya Isiolo, Samburu na Nyantere chele kipia mwendeithili airomba operation ye kwithira kibwethwa ya bura ya bwethetwe mwaka ya 2019 na ragotirire kwina guchoku kwa ndethi cheye na inya njaira chiaringithetwe kwithira ikiriwa asara. Rwanda Rura aweta Laikipia, Isiolo na Samburu awa manto operation. Bere buru mrukomeni boya nontu noire. It is a step erotikire. But inende itukumenya another operation ethithetwe sometimes back in 2019. Itukumenya bure ethithirie. Na batu indira twaira kuona we end 3 request. Operation 3 request ya twara request number 1 ni aochokia ng'ombe chetu through operation yere thitu sometimes back around 2019 anto ba Meru bachokirwa ng'ombe chao na bari wa ng'ombe chao. Operation request number 2 ira twendete i compensation ya anto betu anto barabora Rwanda Rura yanto Andres anto mana para bakwirita Rwanda Rura na ng'ombe
itwenda thirikari ikompensate antu ba ikia kwithira itone thirikari ikiaire mantu yo compensate antu bara bora imandamanone na bara baturite muntu ata mandamanone bana bo muntu ora irintone bia wakariti into bia wake akora wana into bia ita so itukwenda kuona thirikari ikompensate because number 3 ira twarira kia imantu nende akorwa miomba bo ng'ombe yau mantu ya ukaria kuingia Rwanda rura antu bara chuna bunduki kana bwatha butuba chuna bunduki butura bunduki antu bara to baritikirwe nyo bari na bunduki chao tuikaria tuingwa. That was the 3 things irato ku request mu recommend. So operation iro kwariria itukwenda kona ni operation ya muthemba ore akethire gethena matunda no ntukinya bo wiko yokia bunduki bote ya boturani anabo yokia kana boturira bo yokia ni irare go tuya ro kana uke so tutikumenya but now itukwenda kwirwa atiri ng'ombe chetu ikwatikana ng'ombe kiasi kia nona maundu intelligence irio nonto antu betu ng'ombe ire chionthe turakuyo iba register iba reported ko borithi na iba andikite na tu na bwina data na mukomenda igiro ku antu bakaringa nduru othe mndori nganduru achu ni bunduki aichu na bunduki ane na aite ati kuambu lakini uko tuika boeta boyuke ng'ombe na arabu chokere ng'ombe chetu eu no tugwirire uni ekethire nduru bongi itukumenya kwina intention ya antu bara wandarura bara itinara kutindika Meru kwina antu bakuya bakabata miunda nara baringa Meru no ntu itiko tuika Meru te mumeru akomeria kwina mano no ntu na ukira maitha raringo tuita no antu bara ibasetilire nao no ntu tebio ba tuchuna ng'ombe tutina ng'ombe cha kurithia so ibo ende thaibe ite na kamera chiao be ite na kamera chiao chi ane ite na Meru ora bakuya no bete rutharo kurithia kabietu antu ba na kamera yu antu so murukomeni ukiharire mantu operation ethira wene nyo operation ekuo utin kamera burito kinya mwanka yo Meru kamera chionde ni iria na iria no ndu conflict baratete no bete rutharo kwa kurithia kabietu bia Meru kamera chio kenda tuithira antu bethira baina ko mwanka yo tu Meru tuithira tuina yo na turie batu Meru etu turithia kabietu turithi ng'ombe chetu turime ithaka bietu lakini antu bau kaba kwenda kuyo tuchuna kinya ithaka at the end of the day no ndu ethe antu bechunira ng'ombe ri othe na ng'ombe cheta kurithia weta Rwanda uthita Rwanda weta tuita miunda ne aitire Kongina kuni ati rais wa Ndhuru ya Kenya Daktari William Ruto na tongireti onenkaniri bwa cheta ya Bomet University mambura ya bwithikirite garuni ya rais mushine munene chwa Nairobi ya kere rais William Ruto naonekete kwithira kiromba skuru chi university zotiere bakwithira bageka ngwataniro na ndwangi mwanya na nyama skuru ya manene. As government, we are determined to bring institutions of higher learning closer to Kenyans, expand choice, and reduce barriers to access. The results are visible. National university enrollment grew by 12% last year, a clear indication that more young Kenyans are stepping forward to claim their future through university education. I call upon our universities to deepen partnerships with industry, with communities, and with international institutions so that learning remains practical, relevant, and forward-looking. Kongina kuni ati yakari banture ya maite kwa kama unaingie iri violonkirete nteri bokieti mathetayo bakimeneria MC wanteri nontuwa kuthukanga kwa barabara inini rachioneka kwithira chitumirwani akari. Akariba meite kirwa na riba umereta kumeneria MC wa guntu gukona makena morogocho ikiraba kugana gutumira mbeca cia muinge buthuku ikiraba kuga barabara ya kumawa kama kuthimutwa nthunguri barabara ira watithanitie ntura kathomba mona kwithoranite ngereto mbeca kathomba cia kuminja na yenjwa akariba babaruga kaba burera karimbere nonto yenjetwe gatigirwo manusu na nkuruki ingethia teri buru njira yetu iturenjerwa ene nonto yenji barabara enja tenje tabe kurukaira nara kwina maiga kebiere nya nara kwenjiteria ra ina onya tutukumba gwita iteri kaba nyanjira ri karore kari nkurukia ore ithithetwe thai nonto teria ra kunya gwita kungwa ithina ka mbeca irare ro theri nonto njira tenji moka thai za turongi thai ya turi imaiga ke
inkomangu ake ezere tractor yenza ekurukira nande za turongi egukuruka yaitia nande nare boluguru tururinya nande na maiga sasa riri arenjitha yende itoka bainyere kara uria etwire ikari awanginya kwenda kora barenjere ndozi cirabete beturanga nande nacio miaca nya atunegera mbeca cia paipu citwigira ndozi kaire na ntondo njira iciraturagirwo mibaibu inteko na nteto nyingi ndori anto barenja barabara ri ibari kubakinya thai baburi ko yabachokera njira etenji nende thai kwe muntu nyora munekere kugurwo barabara ekuria nkurukie milioni 10 ikithithagwa mbeca iria ritebuite gutho ikirira mithai te tumira ciringi 5,000 oni mpewa 5,000 rojo njira eu na thirikari ne ndungamire ambinde mpewa 5,000 ngarangare yao ngarang'arite 5,000 inde romba ria karibaba kiria MCO na benjere barabara bwega yekirwo maram kanone nkanga mbutera bakugabo nkinya kumuruta gitini raisi mono marogocho ugwe tuthirio ora tukwenda no tubatu itu tukunengerete kintu ki twabuiga tubuiga kotini turenda kuona no muntu uriku watuthikira kaba twetenya kwa raisi kira makena tukwire narua ugoka umo obicine wende korege no ntu nuraremerwo ingugicha kirwa na ari wondi utatoka kwa ofisi barabara kethirete njo bwegeji na barabara ingi iri tuirigirite cia marinya cia nkando cia eci njo bwega batu twetete kuoja chaini kuma royo cia kwinga makena marogocho tukamwinga obicine mheshimiwa marogocho kioria giakwa atumame tuitwenjerinjera ende utenjera twenjeri kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi Katho cia mwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegeri kona kanya gakwatana abatu kindeto cietu tuchukirete nyuma ya kaita ati kuraya ugeta kuraya Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Egwa muciari uri na kumakani kwithirwa mwana waku atagwatire grade ya university kanere aringiriria ukamaka kaire nonto PMTI iri atako mutetheria gukinyanira iroto biawe aje cukuru yetu ni turitanaga utiabwa hospitality gutetheria mwana waku kuona ngugi ata Kenya na Kinyathi goro ciaome turiongere na arwa wigwatire utiabwa gukurugurira mirango ya Kendegoro na nkuruki kwigwatira mushara jwa dola turiongere obishine yetu iri town ya Nkobo are kwa Heritage Hotel kumenya mantu nkurukiringa dimogo kurukira 0706 590 366. Ungetaka kuwa na kumbukumbu za kusisimua na umpendaye this Valentine? Karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya Meru Maua Isiolo karibu na maili 7 takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Kisimani Eco Resort and Spa ni kitovu cha mapenzi na maskani ya kifahari. Jinyakulie nafasi hii na ofa ya kipekee iliyosheheni vyakula na mapochopocho yenye ladha tamu na chakula cha jioni kwenye mwangaza wa mishumaa.
Kisimani Eco Resort and Spa ni mahali kila wakati imeandaliwa watu wawili, malazi ya kifahari na kumbukumbu za kudumu milele. Kwa maelezo zaidi piga simu 0742 205 295 au 0733 570 530 ama tutembelee tovuti yetu www.kisimaniresort.com. Uko ready ku entertain? Usually. GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatishia nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.